Putovanja nisu skupa, a u ovom videu ću pokazati kako ovaj part 22-30 stvari koje sam naučio u 30 godina objašnjenih u 30 sekundi. Traženje letova, hostela, restorana, znamenitosti. Većina stvari može da se nađe jako jeftino i da potrošite na njima manje para nego što bi potrošili u svom gradu za to vreme. Dožive različite kulture i države, većina znamenitosti može da se obiđe za džabe, često postoje akcije za jeftine letove i mnoštvo sajtova za traženje, kao i mnoge aplikacije za letove. Ja na primjer koristim Kiwi, ukucam sve obližnje aerodrome, izaberem datume i vidim gdje je najjeftinije. Smještaj tražim preko Bookinga ili Airbnb-a. Agencije imaju dobre last minute ponude ili uzimajte ako idete negde baš daleko. Iskustvo života u hostelu nauče da se spakuješ u jedan ranac, koliko god dana da ideš i nemoj nikoga da čekaš, već ćete ići sam i bit će ti najbolje putovanje ikada. A da bi pratio moja naredna putovanja možda me zapratiš i ispratiš ujedno i ostatak ovog serijala.